Yesu bibe byiza cyane ku bakunzi b'imikino kuri TalkSport Rwanda. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'imikino tugiye kuba turebera hamwe byinshi bitandukanye birimo amakuru y'imikino akomeje kugenda agarukaho hano mu Rwanda. Ni sport nyarwanda, ni byinshi bigenda bigarukaho. Tuza kurebera hamwe byinshi bitandukanye, amakuru agezwe muri equipe ya APR Football Club yamaze kuba itangarizwa umunsi izakiniraho ikirarane cyambere muri bibiri ifite itarakina. Byose turaza kuba tubigarukaho. Tuze kureba amakuru mashya kuri muri Rwanda. APR Football Club yasubukuye imyitozo uyu munsi. Ese biratanga icyizere ko muri Rwanda agomba gukina umukino wa equipe ya Musanze Football Club kuri 22 ni kuwa gatandatu. Byose tuzaza kuba tubirebera hamwe kandi tuze kwita no ku kijyanye na Rwanda Premier League amaze kuba ishyira hanze abahatanira ibihembo muri kategori zitandukanye. Ubwo byose rero zakuba ubyumvira hano muri iki kiganiro kuri TalkSport Rwanda hamwe nanjye Jean-Pierre Mukama. Icyo nkusaba ni ukugumana nanjye ubundi ibintu byose bikarushaho kugenda bigenda neza cyane. 5-5 equipe ya APR Football Club yamaze kuba isubukura imyitozo. Akaba ari equipe ya APR Football Club yasubukuye imyitozo yitegura n'ubundi style umukino igomba gukinamo na equipe ya Musanze ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 nubwo Rwanda Premier League izaba yagarutse. Akaba ari umunsi equipe ya APR Football Club izaba igiye gukina, akaba umukino uzabera hariya kuri stade Ubugorane mu karere ka Musanze. Birumvikana ko rero ni equipe ya APR Football Club yamaze kwisubukura imyitozo uyu munsi. Imyitozo yayo ikaba yakuriye kozwe n'abakinnyi hafi ya bose uretse Memerdao arije ngiye kugusomera inkuru iri kuri website ya equipe ya APR Football Club. Ubwo icyo bisaba cyusabwa n'ubundi style we nari kubige no kujugumana natwe umundi ibyo byose gashaka kugenda bijya neza. Umuntu utarakora subscribe na ikanya nguri foto mabana nakoresheje ni uyu munsi bari mu myitozo. Abakinnyi batari muri equipe y'igihugu basubuka imyitozo ku munsi w'ejo bongeye gusubukura imyitozo bitegura umunsi wa 8 wa championnat. Equipe ya APR Football Club izasuramo equipe ya Musanze Football Club ku munsi wo kuwa gatandatu. Ni imyitozo yongeye gukorwa nyuma y'akaruhuko ku munsi umwe equipe ya APR Football Club yari yahaye abakinnyi ku cyumweru aho bari biganjemo kunanura imitsi ndetse no kugera bongera imbaraga. Mu gihe imyitozo rero yabaye ku munsi w'ejo itaragaragayemo abakinnyi bari bagiye mu ikipe y'igihugu Amavubi dore ko bahawe akaruko nyuma yo gukina umukino wa gishuti bakinyiye ku cyumweru. Equipe ya APR Football Club izahura na equipe ya Musanze Football Club nyuma yo gutsinda equipe ya Rayon Sport ibitego 3 kubusa ku mukino umunsi wa 7 washyize APR Football Club ku mwanya wa 5 amata 11 mu mikino 5 APR Football Club imaze gukina. Mukino nk'uyu nguyu wa Musanze Football Club umwaka ushize APR Football Club yaratsindiye mu majyaruguru igitego kimwe kubusa, igitego cyabonetse kuri penalty ya Mugisha Gilbert ari nacyo cyonyine rukumbi yatsinze mu mwaka w'imikino wose ushize. Biteganyije ko rero abakinnyi bari muri equipe y'igihugu basakorana imyitozo na bagenzi babo ndetse bamaze no kuba bayikora uyu munsi. Birumvikana wongeyeho na Jibril utarakoze imyitozo yo kuwa mbere aho we akomeje kugenda agaruka muri equipe gake. Ibi ngibi bisobanuye ko Jibril amaze kuba atangira kugaruka mu myitozo na bagenzi be ndetse n'abakinnyi bose bari bagiye muri equipe nationale bamaze kuba bagaruka. Nyuma y'umwiherero w'iminsi igera kuri 3 umutoza Adel Amurusha yari yagiranye n'abakinnyi b'abaroko apana ba international. Ubwo ni abakinnyi bakina hano imbere mu gihugu warangiye aba bakinnyi rero bose bakaba bakoze imyitozo uyu munsi. Abo muzi bari bahamagaye ba Gilbert ba Kerema ba Yunus ba Korode ba Ruboneka bose ubungubu bakoze imyitozo uyu munsi bakorana na bagenzi babo. Ibiro byose byari bimeze neza ndetse na Jibril ari kugenda agaruka gahoro bitanga icyizere rwose ko adakinnye umukino wa equipe ya Musanze Football Club umukino wa Marine ku munsi wo kwa kabiri tugiye kuba tugarukaho nawe yazawukina ibintu bimeze neza. Twagiye tubona absence ya Jibril twarayibonye muri equipe ya APR Football Club. Tubona kuba uyu mugabo adahari hari ibintu byinshi bikosting equipe ya APR Football Club by'umwihariko birimo n'amanota agera kuri 3 kugira ngo azaboneke by'umwihariko igitego. Witwa rero Jibril rwose akabagaruka vuba. Hakaba hibazwa ngo ese Jibril ntago baruka mu kibuga ninde uzajya hanze mu bakinnyi bari kwataka, ariko gasanga imibare yabaye myinshi ariko umuntu agaprefera abantu barimo bakiwanuka hagati ya Kiwanuka na Gilbert akajya hanze.
ko bandi bakavuga bati Memeri Dawo nagaruka bizagenda gute. Memeri Dawo rero nawe imvune y'imirakira gake nawe ni vuba kagaruka ngo tuzaba tureba neza mu minsi ijya kuza, turaba tureba ngo abakinyi baragaruka ryari, by'umwihariko Memeri Dawo ko Djibouti batari yatangiye gukora imyitozo. Ubwo nta nubwo byaragutungura ubonye agiye muri traveling squad ya mu majyaruguru muri weekend ku itariki 22 kuri stade ubworoherane APR ijya gukina na equipe ya Musanze. Match rwaguza amakipe yo murabyibuka ruboneka yakubise hat-trick arekuramo ibitego byo muri Ewan inyuma ya Sirifase by'imiriro myinshi cyane, ngo byumvikane neza ko ni ibintu bizaba bimeze neza cyane ku muntu wese uzaba wagiye hariya mu karere ka Musanze, ndetse bugomba no kuzamuka mukajya gushyigikira equipe ya APR Football Club ku buryo itazigera ibura ufana. So igitekerezo cyawe kwigaruka rya Djibouti Ruwatara ni iki kano kanya? Ibitekerezo tugomba kujya tugena ibihembo gatanga ibitekerezo. Igaruka rya Djibouti Ruwatara muri squad riraza gufasha iki? Umutoza Abdulaye Mutarebu biraza gufasha iki? Abakinnyi ba equipe ya APR Football Club biraza gufasha iki? Equipe ya APR Football Club by'umwihariko mu bijyanye nizamuka ku rutonde, kuko APR Football Club iri inyuma hamanota agera kuri 5, ifite ibirane bibiri. Birumvikana no ko ni equipe yabitsinda igahitiza mu myanya ibiri ya mbere. Rwose ni ibintu biri kugaragara kandi biri clear and obvious. AP igomba gutsinda imikino igiye gukurikira. Momentum bakuye kuri match ya Rayon Sport ikizere kirazamutse, babona ko biteguye kuba bagira ibintu byinshi bakora, kandi nabo barabizi neza ko ubwo ubushobozi babufite. So reka tugire turebe ibyavuye mu myitozo y'uyu munsi. Byari ibyo ngibyo, abakinnyi batandukanye bayikoze, ba Dauda bari bahari, basekigana barahari, ba Omedi, ba Bramini, bandi bakinnyi bose bari Nsuwane, bose ba AP barahari, ndetse ibintu bimeze neza cyane. Mamadou ari gukora imyitozo, nubwo transfer mwagiye mubyumva nababwiye zimusohora muri APR zimujyana muri Simba, byose twagiye tubigarukaho, ariko cyo nakubwira nuko aba bakinnyi bose barahari, nta numwe uteganya kuba yava muri equipe ya APR Football Club kano kanya. So mu byo ngiye kukubwira kano kanya, mbere yuko tuza kwinjira mu bihembo bya Rwanda Premier League, ndajya nkubwire ko APR Football Club yamaze kubitangarizwa umunsi igomba gukinaho na equipe ya Marine Football Club umukino w'ikirarane. Ngira ngo umukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona utarakiniwe igiye kuri APR Football Club ari muri Sekafa, ngira ngo we no gukina imikino mpuzamahanga. Ni umukino ugomba gukinwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11, ni ku munsi wo kwa kabiri, nibwo equipe ya AP igomba gukina na Marine ku isaha y'isa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari umukino musabwe kuzitara ibyo tuzagenda tubigarukaho, ariko ngira ngo n'umukino equipe ya APR Football Club yagakwiye gutsinda mu buryo butagoranye, mu buryo nanone bitavuga ko bworoshye. Marine akomeye cyane. So AP na Marine zigomba guhura rero ku munsi wo kwa kabiri kuri 25 nibwo zigomba kumanuka mu kibuga zireba ninde uza gutwara amanota 3, ari nako equipe ya APR Football Club igenda igabanyamo ibirarane byayo 5 kuri Rwanda Premier League. Gato munyemerere kuri Rwanda Premier League nyigarukeho gato ya cyane, ariko ndabizi neza ko mutari bubyange. CAF ngira ngo abantu benshi ahantu mwicaye muribaza ngo kubera iki amakipe yo muri Sudan tutayabona ari gukina, sibyo? Benshi murimo murabyibaza. CAF niyo itegerejwe. Ubwo na ukuvuga ngo iriya equipe nayo zitegereje kugira ngo zitangire zitegure gukina. Mwabonye ko imikino ya gishuti zari zapanzwe zatangiye kwikina, mu mikino ya shampiyona zari zapanzwe zatangiye kwikina mu mikino ya gishuti. CAF nibura ku blessinga Hare na Meraka. Ndagira ngo ibi bintu mbanza mbikubwireho neza 100% ubimenye ukuntu ibintu bihagaze. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu Rwanda izaterana, ubwo urumva ni CAF izaterana ku munsi wa gatatu, ni ku munsi w'ejo ku itariki 19, igiye kwiga ku busabe bwa Hare na Meraka. RPL iri mu makipe atanu afite amafaranga menshi ku isi muri Afurika,
zifuza gukina muri Rwanda Premier League. Aya makipe rero yo muri Sudani yasabye uburenganzira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kugira ngo akine shampiyona y'u Rwanda, dore ko umutekano mu gihugu zikomokamo utifashe neza ubwo n'igihugu cya Sudani. Ferwafa yabaye umugisha bigezwa no muri Premier League, muri Rwanda Premier League itegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Gusa amakipe yombi azatana amaze kubona uburenganzira bwa CAF. Kugeza uyu munsi ntabwo amakipe arabona uburenganzira, ariko biteganyijwe ko bitarenze icyumweru azaba yamaze kubona ko kuko komite nyobozi ya CAF izaterana kuwa gatatu, ni ku munsi w'ejo tariki ya 19 yiga kuri ubu busabe. Kutabura uburenganzira bwo gukina shampiyona y'u Rwanda byatumye umwe mu mikino Al Hilal yari yateganyirijwe wasigara uhinduka umukino wa gishuti iwutsindamo ibitego bigera kuri 2-0, mu gihe ikipe ya Al Hilal Sports Club cyangwa se Al Hilal Omdurman ikomeje kwitegura imikino y'amatsinda CAF Champions League aho igomba gukina na MC Alger kuwa gatanu ku tariki 21 z'ukwezi kwa 11 kuri stade Amahoro. Umukino wa gishuti wo kwitegura uyu mukino wahihuje n'ikipe y'Ugu y'Amavubi y'abakina imbere mu gihugu, amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Mu gihe kandi shampiyona y'u Rwanda yo ntabwo iri gukinwa kubera akaruhuko k'amakipe y'ibihugu, izakomeza kuwa gatanu ubwo hazaba hasubukurwa umunsi wa 8. Reka tugereze turebe ubundi abantu benshi bari kwibaza ngo kubera iki no makipe atari gukina, kubera iki tutari kubona amakipe aparticipa muri shampiyona. Ferwafa yemeye ubusabe bwabo ndetse na Rwanda Premier League irabyemera, yewe n'abanyamuryango barabyemera, umwanzuro barawushyigikira, ariko ntago iyi ekipe zirabona uburenganzira bwa CAF buzemera guhatana muri Rwanda Premier League. Reka tugere turebe rero inama izaterana ku munsi w'ejo ngizaza ikemura iki. Ngewe munyemerere mbere yuko njya mu bihembo mbanze mbakubite fixtures kuno zipanze kuva kuwa gatanu n'ubundi uko nabikubwiye ko ariko shampiyona umunsi wa 8 izaba yagarutse. Gasogi United saa 9 z'umugoroba kuri Kigali Play Stadium izaba yakira ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe ku munsi wa gatandatu hateganyijwe imikino igera kuri 5. Ekipe ya Bugesera kuri stade ya Bugesera izabakira ikipe ya Rutsiro ku isaha y'isa 9, ni mu gihe Musanze saa 9 izabakira APR Football Club kuri stade Ubugorerane. Amagaju azakira ikipe ya Tansere kuri stade Kamena, ni mu gihe kandi Marine izakira Gorira kuri stade Umuganda, mu gihe Polisi izakira Gicumbi kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Iyo mikino yose nk'umugiye ari imikino iteganyijwe kuba ku isaha y'isa 9 ku itariki 22 ni ku munsi wo kuwa gatandatu. Ni mu gihe kandi ku munsi wo ku cyumweru saa 9 z'umugoroba kuri stade Kamena ikipe ya Mukura Victory izabakira ikipe ya AS Muhanga, mu gihe Rayon Sport kandi kuri saa 9 izaba yakira ikipe ya AS do Kigali. Match ikomeye cyane mu mujyi wa Kigali, abantu benshi mugamba kuba mwitabira mujya kureba uko ibintu bipanze. So ngewe rero munyemerere ubwo mbanje kugukwitira ikintu kijyanye na fixtures ya shampiyona uko bipanze, ubwo naje nakurabura ngutemo n'urutonde ukuntu ruhagaze rwose nurushaho kugenda bigena neza cyane. Urutonde rwa shampiyona ukuntu rupanze nyuma y'umunsi wa 7 wa shampiyona, ngo naguhereza statistike zose. Ruyoboye na Polisi na 17, Rayon Sport na 13, Gasogi United na 12, Musanze na 4 na 12, nanone APR ni 5 na 11, mu gihe amakipe abiri yanyuma na AS Muhanga ifite amanota nayo mu gihe na Rutsiro ifite amanota agera kuri 3 yonyine. Top scorer muri Rwanda Premier League ni Shaban Hussein Chabara afite ibitego 4, Ngono Giherve wa Gasogi United ndetse na Kokowet Udo wa Gasogi United bose afite ibitego 3. Ni mu gihe kandi mu assist Tambwe Guruwara wa Sport afite assist 3, Kerema bitwaye ikiwa Gicumbi afite 3, kuva kuri Kokowet Udo kugera kuri Kwizera Takozoro bose bafite assist 2 zirimo ni za Memeridao wa ekipe ya APR Football Club. Mu gihe most clean sheet ni umuvandimwe wa Kiyovu, Mugarudiye wa Kiyovu ari yego bamwita James Desire afite clean sheet 3 mu mikino 7. Si ibintu birashobokara mu mikino Kiyovu Sport ntigeze yinjizwa igitego, mu gihe kandi Patience Police nawe afite clean sheet 4, mu gihe Pierre wa APR Football Club nawe afite clean sheet 3. akaba ari uko ibintu bihagaze. So mureke twebwe tunyarukire mu bijyanye n'ibihembo byamaze kuba bitangazwa na Rwanda Premier League. Igomba gutanga ibihembo muri ubu buryo: bagomba guhemba umukinnyi w'ukwezi, bagahemba umutoza w'ukwezi ndetse bakaba banahemba umunyezamu w'ukwezi. Mu bakinnyi b'ukwezi bamaze kuba nominated harimo Ishimwe Christian kine equipe ya Police Football Club,
kaza Aziz Basane Kuranya akina ikipe ya Rayon Sport, Shabani Hussein Chabara akina ikipe ya Musanze Football Club, akaza Nio David akina ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe Ngono Giherive akina ikipe ya Gasogi United. Ni mu gihe kandi mu batoza harimo Ben Musa Abdelhatar ikipe ya Police Football Club, mu gihe harimo kandi Karingingo Francis Christian wa Kiyovu Sport ndetse na Haruna Feruz utoza ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe kandi mu bazamu bo kwezi batatu bari nomine ni James Desirade wa Kiyovu Sport, niyo ngira Patience ikipe ya Police Football Club ndetse na Ishimwe Jean Pierre Mario wa ikipe ya APR Football Club. Bini ibihembo bitigembo cy'umuzamu w'ukwezi kizatangwa na B1 Jean, mu gihe giterwa inkunga na B1 Jean, mu gihe kandi ibihembo by'ukwezi byose bizajya bitangwa na B1 Jean. So ikibazo cy'amatsiko rero ngiye kwibaza hagatanga, wowe umukinnyi wawe w'ukwezi ninde hagati ya Christian Kurabasane ndetse na Kokwe Deodo na Prito Ngono Giherive, Nio David wa Kiyovu Sport na Chabarara? Umukinnyi wawe w'ukwezi ninde? Bagiye abatoza, umutoza wawe w'ukwezi ubundi ninde? Tugendeye turetse n'aba babaye nominated, wowe wahitamo nde? Byose ibyo bitekerezo ndabikeneye, ubundi wiruza mu kintu kimwe umbwire ngo nuko nguko ibintu bipanze hagati aho ngaho. So ndashaka ibitekerezo bya muri commentaire, mumbwire buri kimwe cyose, ubundi njye namwe tuze kuba duhura byinshi, turebera hamwe byinshi bitandukanye, amakuru menshi aza kubagezweho. Njye nitwa Jean Mukama, ini TalkSport Rwanda. Mwibuka ko ujya kuri Instagram kandi kamo Mukama na i ebyiri ziri mu cyapa biratandukanye, gashyiraho Nkotanyi following cyangwa se wandike only Mukama, ngo n'ibintu byose birushaho kugenda bijyana neza cyane. Nkwibutsa gukanda subscribe gashenga n'ikiganiro kugira ngo byose birushaho kugenda bijyana neza 5 kuri 5. Imana ikurinde, tuzagura amane makuru yacu ataha.